Berngem ke China yak Israel ban penja na kamap na ke Pyrthei ban mi sa ke North Korea ban kersan yak Iran bat berngem ke US iya ke China batang syurap iya ke Iran kan semat iya ke jenghe ke Bakrau bat la ban kamshir ke katma Lada Bakla Tiak da ke nuclear bomb la ban kerwit hakani katma bat Hangta kan sedai katma ke balai ka Iran kumpal i ki perlok jongka kila penkrek syat-syat bani rap iya ka nadok ka China, North Korea bat Russia hakaba ka North Korea bat Iran kita don ke history ka jingde jongki ka balas kem nadok snem cijar kendai sepanya pokondai bat hadok mentah ka North Korea bat Iran kiai peteng ka jing trelang jongki lada haka kenun shipai bat kiwe-kiwe ka jing trelang bat habapai pat chaka China ka China bat Iran kidon kajo ka jingi trelang bat ka Iran hakaba laong ka China kalong kawai na kri jong ka Pyrthei ka belatit Shibun ba ka umpnyang nak Iran kum kadak pan kersan iya kayo ka kot jong kri Iran bat laong ba ka China ka latit hado prapu persen ka umpnyang na kri Iran kum tah bapai pat syaka Russia ka ri Russia kaladon kajo ka jingi dai bat ka Iran hakaba ka Iran kum balapau kala jui rap teng ya Russia haka jinghiar thma jongka ban pha ya gidron an teknologi sha Russia ban ile persya ya ki Ukraine kumta ka jingle haka ni kathma kala ban khamshir khai namar haka jing bam urlong ka jing Ukraine sok haka nong ba Islamabad jongkri Pakistan ka United States of America kalaong bat khubor ya Iran bakaram shnai ya ki nuclear power jongka bat ban play ka Strait Hormuz Hendrai ka Iran kapan iya ka bor jongka iya ke US kala karnga ban yele persya iya ke US namar kane kumban syuong lada kini kiri kimla ban pendem kawe ya kawe kathama ba kala ban sedang bat ka Pyrthei kala ban Shem Kthang lada hakaya kokot ka kamai keji bat ka song suk song san habarok keri jong Pyrthei Khublei Shibun.